салом алайкум дӯстон ва бинандагон ва подписчикони канали Сафархон ТВ. рӯзи ҳаматон ба хайр шодӣ бошад дӯстони азиз. Ва инак дар навори имрӯзаи мо гӯлзанӣ бо валик дӯстон, гӯли сафед мезанем. идофарка дар свети сиёҳ гӯли сафед мезанем ки чӣ хел меояд дӯстон, ва ҳама каса баҳогузорӣ мекунем гӯли заргии моро бародаро ва дастгириро фаромӯш намекунем мисли ҳарвақта, чунки дастгирии шумо пешраи мо дӯстони азиз. ина ман якм бор проверка мекунам дар ранги сафеда дар ранги сиёҳ гӯлпартоиро ки чӣ хел меояд. попробуйт кунем чӣ мешавад дӯстон. ина бародаро якм гӯла мезанем. ина бародаро 4 яд ай гӯл задем. ҳоз бо дуюм гӯла месанҷем. се намуд гӯла дар ҳамин мезанем. свети сафед қади ку чӣ хел меояд. ина бародаро дуюм гӯла проверка мекунем ки дуюм гӯл дар ранги сиёҳ бо сафед чӣ хел меояд. дӯстон гӯли сарбарга задесем бо ранги сафед дар замини сиёҳ. ина дӯстон ду намуди гӯла задем дар ранги сиёҳ бо ранги сафед. гӯла проверка мекунем ки чӣ хел меояд. сеюм гӯл сеюм гӯл мон дӯстон гӯли майдадонай. хостем гӯли майдадона проверка кунем ки чӣ хел меояд. ина дӯстони азиз мо гӯл задем бо свети сафед ба эмулсияи абишни сафед қатӣ гӯл партофтем дар замини сиёҳ. шумо метавонед дӯстони азиз дилхоҳ света вибр кунед. саус кабуд сир фарқ надорад. дилхоҳ свет да метавонед шумо манамхе гӯли сафед партоед дӯстон. ва дилхоҳ гӯли хитонаи ҷама просто се гӯла задам тамом. хостам ки бифаҳмам чӣ хел меояд.
دوستان عزیز کسانی هم خیلی معقوله میتونن در نمره بالای اکرامدگی زنگ بزنن اشتی نرخ نوا با چخچه هم میکنیم دوستان. اینا برادرو گل از سه نمود گل زدیم، سه نموده چوریتی زدیم در زمین سیاه با رنگ سفید گل پرتفتیم. برادرو اینا نگاه کنیم و فکر اختیختان در کامنتاری بنویسونین و کسانی که در کانال ما مهمونه حتما در آمده و گناه شما دوستان عزیز و اینا بینین اون لایک ها را بمونین. اگر معقول تون شده باشه در کامنتاری بنویسین، معقول هم نشده باشه در کامنتاری بنویسین که فکر هر یک شما برای ما مهمه دوستان عزیز و باقی سربلند خانه آباد باشین دوستان که جای باشین خداوند نگهبانتون باشه دوستان عزیز.